Hadu pelajar keluar pelut ke Chelsea ban wanra ya kini kirang ya lekai. Kat kumba kalong menta ka klub Chelsea kadi ka klub kabala pelut buntam hakani ka transfer window da ka pelut hadu lais pak prapundai million euro. Hot ka Chelsea kala pelut cispa lagu pra million euro na ka benta ban wanra ya Rogers. Rupwe million euro ya Lagroy. San penyong million euro ya Palestra. Wenda sanpeu million euro, Barco 10 million euro, Arpusan million euro, yau Imega, 10 million euro yau Dena, 2 million euro yau Welbak Bat, million euro yau Dastan Sapayev. Lada total ya kene ke jengpelut jong ke Chelsea ha kene ke samoy arpundu arpunyau ka lalong kumbal lais pa prapundai million euro. Ha ka samoy arusan arpundu ke Chelsea ka lapulut kumbal lais pa lapundai million euro bat ha kene ka samoy u Je Pedro u lalong kumuta orang elekai ubar remdor ba ka lapulut kumba ndu besau million euro. Ha ka samoy arpusan ka Chelsea ka lapulut kumba ars pa sampundai million euro bat upin netu kumta orang elekai ubar remdor ba ka lapulut kumba ndu million euro. Ha ka season arpulai arpusau ka Chelsea ka kampulut bun kata sauspa 10 million euro. Bat orang yang lekai ubar remdor bakal lawan rak hakane ka samoy udai ukai kedo haka dor sispa ka 2 million euro. Ha ka samoy arpulai ka Chelsea ka lapulut hadu ndo spa 2 million euro. Bat player bakal lapulut bun hangne udai Enzo Fernandez haka dor sispa arpue million euro. Kumta nadu bau tot value la shimti ya ka Chelsea ha kini ki sansnem ka Chelsea lada khenlang ya barok kini kijing pelut kalapoi hadu kumba billion euro kini ki transfer ni hadu pulai hajar kelur tengka lada deida ka bisa India baka Chelsea kala pelut na ka benta kini kirang yelekai ha kini ki sansnem.